Ka tikua ko haina mai e te Buddhist Compassion Relief Sue Shi Foundation, tētahi pūrere hei āwhina i te marea ki te haukoti i te korohau, ara i te gout, kei a Heta Gardner ngā whakamārama. He māwiwi e patu ana i te Māori. He maha ngā mate ka pupū mai i te mate korohau. Ko ngā mamai me ngā āheinga ki te mate huka, ētahi noiho o ngā tino māwiwitanga ka puta i tēnei mate. Koenei tētahi mate whakararu i te whānau o Gabrielle Sexton. Kei roto i ēnei mihini te āwhina mōna kia kore e kaha te ngau o te mamai, rite nei ki tōna pāpā. When he had gout, you just knew he would be in extreme pain. He ai ki ngā kai kōrero pūtai au, he kaha no te Māori ki te kai i ngā kai, kaore e tika ana, e pakia kino nei rātou, arā e te uric acid. Ko te mahi o tēnei mihini, he ine i te maha o te uric acid kei roto i te toto o te tangata. For Māori and Pacific people in particular, we tend to store more uric acid in our body. E ai ki ngā tatauranga, kei te takiwā o te whāpai heneti, te maha o ngā Pākehā kei te pāngia e te mate korohau. Engari, ko te maha o ngā Māori, neke atu i te iwa pai heneti. A lot of men, they say they can't, it's quite debilitating. They can't walk, they can't even stand the wind, the curtain blowing on their foot. A te harikoa hoki o ngā tūroro, kua hau mai tētahi mihini ki te patu i te matenga kino nei. As an adult, I've had patients describe it to me as walking on cut glass. Ka tae atu tēnei mihini ki ngā hui hauora, ngā marae, me ngā wāhi mahi, huri noa i te motu, hei whakahirihiri i te hauora o te tūroro ma te korohau. Heta Gardner, Te Karere.